ভিতরে একচুয়ালি ମୁଁ ସେତେବେଳେ ସେ ଯୋଉ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇଥିଲି ଭାଇ ସେଠି ମୋର ଚପଲ ହଜିଗଲା ମାନେ କିଏ ନେଇକି ପଳେଇଲେ ତାଙ୍କର ପୁରୁଣା ଚପଲ ରଖିକି ମୋ ନୂଆ ଚପଲ ନେଇ ପଳେଇଲେ। ମୁଁ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି ରାଉରକେଲାର ତ୍ରିଶକ୍ତି ମନ୍ଦିର ପାଖକୁ। ମୁଁ ଅଲରେଡି ଏଇ ଗେଟ୍ ପାଖରେ ଅଛି ଆଉ ଗେଟ୍ର ଜଷ୍ଟ ମୁଁ ଭିଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି କିଛି ଏଇ ଟାଇପ୍ର ହେଇଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଜଷ୍ଟ କେଉଁ ଭଳିଆ ମାନେ ଫୁଲ ଗଛରେ ସଜା ହେଇକି ରହିଛି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ପୂଜାର ସାମଗ୍ରୀ ଦୋକାନରେ ମିଳିବ ଆଉ ମାନେ ଦି ସାଇଡ୍ରେ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ସିଡ଼ି ଉପରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ହେଇଛି ଆଉ ସେପଟେ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ଅଛି। ସୋ ଗାଇସ୍ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ହେଇଛି यार। ମୁଁ ଆସିକି ତ ବହୁତ ମାଇଣ୍ଡ ବ୍ଲୋଇଂ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଭୋଳା ଶଙ୍କରଙ୍କର କିଛି ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଦୃଶ୍ୟ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ପଏଣ୍ଟରେ ସେମାନେ ବସିଛନ୍ତି ଆଉ ଉପରକୁ ଯିବା ତ୍ରିଶକ୍ତି ପ୍ରସାଦାଲୟ ମାନେ ପ୍ରସାଦ ମିଳିବ ଏଠି ଯଦି ଯେଉଁମାନେ ଭୋଗ ନେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ ଭୋଗ ନେଇପାରିବେ। ସେପଟେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ଅଛି ସିକ୍ୟୁରିଟି ମଧ୍ୟ ଏଠି ଅଛନ୍ତି। କିଛି ଏଇ ଟାଇପ୍ର ସିଡ଼ି ହେଇଛି ଭାଇ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଜଷ୍ଟ ପାହାଚ ଚଢ଼ି ସାରିକି ଗାଇସ୍ କିଛି ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଭ୍ୟୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିବ। ବହୁତ ହି ବଡ଼ ସ୍ପେସ୍ ବହୁତ ହି ଭଲ ସ୍ପେସ୍ ବହୁତ ହି ଭଲ ଲାଗୁଛି यार। ଆଉ ଏଇଠି ଗାଇସ୍ ଦୀପ ଜଳଉଛନ୍ତି ଲୋକ ଏଠି ଆପଣମାନେ ଦୀପ ଜଳେଇବେ ବାହାରେ କାହିଁକିନା ବୋଧେ ଭିତରେ ଧୂପ ଦୀପ ଆଲାଉଡ୍ ନାହିଁ ତ ଧୂପ ଦୀପ ଆପଣମାନେ ଏଇଠି ଜଳେଇବେ। ଆଉ କିଛି ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଅଛି। ଆରେ ଭାଇ ଖାଲି ପାଦରେ ଅଛି ଯେଉଁ ଟାଇପ୍ର ଖରା ପଡ଼ୁଛି ନା ଭାଇ ପାଦ ଜଳି ଯାଉଛି। ଅଲରେଡ଼ି ଟାଇଲ୍ସ ସବୁ ମାର୍ବଲ ପଡ଼ିଛି ନା ସୋ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଗରମ ହେଇଯାଉଛି। ତ ମନ୍ଦିର ଏଇପଟର ଦୃଶ୍ୟ କିଛି ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଅଛି ଜଙ୍ଗଲ ଟାଇପ୍ର। ଆଉ ମେନ୍ ଜାଗାକୁ ମୁଁ ପହଞ୍ଚିନି। ମେନ୍ ଜାଗା କହିଲେ ଭିତରକୁ ମୁଁ ପଶିନି ଆଉ ଭିତରକୁ ପଶିକି ଦେଖେଇବି। ଦୂରରୁ କିଛି ଏଇ ଟାଇପ୍ର ବଡ଼ ହଲ୍ଟା ଅଛି ଦୂରରୁ କିଛି ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଅଛି। ତ ଗାଇସ୍ ମୁଁ ଏଇପଟର ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି କାହିଁକିନା ଏଇପଟର ଦୃଶ୍ୟ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ସବୁ ଗାର୍ଡେନରେ ଏରିଆଟା ପୁରା ଭରି ଯାଇଛି। ତଳର କିଛି ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଦୃଶ୍ୟ ଅଛି କିଛି ଚମ୍ବାର ସବୁ ଅଛି ରୁମ୍ ସବୁ ଅଛି। ଏଇପଟର ଦୃଶ୍ୟ କିଛି ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଅଛି ଆଉ ସେପଟେ ରହିଲା ଆଉ ଏପଟେ ରହିଲା କ'ଣ ଗାର୍ଡେନ୍ ସବୁ ଜୁମ୍ କରିଦେବା। ଆରେ यार ଟିକେ ଜୁମ୍ କରିଦେବା ଜୁମ୍ କଲା ପରେ ଗାର୍ଡେନ୍ ଏଇ ଟାଇପ୍ର କିଛି ଅଛି। ମୁଁ ମାଇକ୍ ଲଗେଇନି ବୋଧେ ସେଇଥିପାଇଁ ଆବାଜ ଠିକ୍ ସେ ଆସିବ କି ନ ଆସିବ ଜାଣିପାରୁନି କାହିଁକିନା ଶାନ୍ତି ଏରିଆଟା ତ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ନିହାତି ଆବାଜ ଠିକ୍ ଆସିବ ନହେଲେ ଭଏସ୍ ଓଭର୍ କରିଦେବି ଆଉ। ତ ଏବେ ଯିବି ଭିତର ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ଏଠି ଯେମିତି ମାନେ ଜାଳୁଛନ୍ତି ଭାଇ ସେଇଭଳିଆ ଏଠି ଧୂପ ଦୀପ ଜଳେଇବେ ବାହାରେ। ଏଇଟା ଓଭର ଭ୍ୟୁ ଗୋଟେ ଦେଇଦେଉଛି ଏଇଠୁ ପୁରା ଟୋଟାଲି ଓଭର ଭ୍ୟୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଇଦେବି କାହିଁକିନା ଏଠି ପଶିଲା ପରେ ବାହାରୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଏରିଆଟା। କ୍ଲିୟର ଅଛି। ସେଇ ଟାଇପ୍ର ଅଛି ଦୃଶ୍ୟ ସେଇ ଟାଇପ୍ର ଆସିବ। ତ ଆମେ ଭିତରକୁ ପଶିବା। ଓକେ तुम कुछ बोलो। हाँ ही कुछ बोलो। मंदिर आके कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा मंदिर आके। हाँ और क्या क्या दर्शन की? भगवान के दर्शन। हाँ फिर उसके बाद हाँ ମୁଁ ଅଲରେଡ଼ି ଭିତରେ ଅଛି ଠିକ୍ ଅଛି ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି
मंदिर माने भीतर दृश्य किसी यही टाइप अच्छी बहुत बढ़िया कारुकार्य हो भाई बहुत बढ़िया देखो पूरा बहुत बढ़िया जस्ट एठी आसला पर महल भाया फिल हो महल भाया मंदिर सेमती अच्छी आ भाई शांति लगुच यार माने आत्मा को ना भाई शांति लगुच ये आसला पर फ्रेश जोड़ा पर पूरा आराम लगुच पूरा माने माइंड पूरा कूल बहुत शांति लगुच तो मुझे जूम करके आपको देखापी चेष्टा करी पाखर जी पाखक जी श्री खाटू श्याम जी जय श्री श्याम खाटू श्याम जी श्री दादी रानी सती जी श्री सलसर बालाजी हनुमान जी चलो स्टेप उधर जाएंगे नमः सिद्धि विनायक गणेश जी गणेश जय नमः सर्व माँ दुर्गा जय दुर्गा माँ लक्ष्मी नारायण भाई बहुत मंदिर मुझे जाइए किंतु जो शिवलिंगर जो पानी पकाउं ना ऊपर गोटे कलश टाइप रखते छेदा कर से पानी झरी झरी एनी टाइम शिवलिंगर शिवलिंग ऊपर पड़ू ये बहुत भल लगे मत आसिक कम के बाद देखे लक्ष्मी नारायण शेषनाग मो भाणीजी भाई आउ गोटे जिनस देखला जोटा कि ऑलरेडी कवर कर पारि न था तो से जिनटा को मुझे तौक आपण मानक देखा ये देखो ये कैसा लग रहा है ये ऊपर का बहुत मस्त लग रहा है ना पूरा मैट भाई जो टाइप मैट पड़ी पूरा बसिया बहुत ही बढ़िया है बहुत कंफर्टेबल फील माने लगुच ये चलला बेलू भी मैट ऊपर इवेन आपण मैंने जब आसिक बसवे भी बहुत कंफर्टेबल फील हम
किंतु यार माइंड ब्लोइंग आसिक ना बहुत बढ़िया लागला तुमको केमती लागला माइंड ब्लोइंग ना सीरियसली हाय और मन शांति लग रहा है, मन अच्छा लगा और बहुत सुंदर है, बहुत शांति लगा और क्या बहुत खुशी लगा। अच्छा दर्शन हो गया हाँ दर्शन हो गया, अब घर जा रहे हैं। अरे एक ही काम करते करे। क्या लाना गाइस देखंतु पानी लेकिन अभी मतलब निकाल दिया है ना मतलब हाँ अभी पानी निकाले मतलब फिर से करेगा ना पूरा आराम से। मैंने थोड़ा सा मतलब झुकेगा नहीं बोल के मतलब ऊपर से ना मतलब पूरा स्लैब दे दिया है, स्लैब के ऊपर उठा दिया मतलब आ जाओ जाएंगे तो बोला लेट हो रहा है करके चलिए नहीं कि आसला चप्पल गाड़ी रू अलग चप्पल एक्चुअली मो चप्पल चोरी हो गला है एक्चुअली मुझे से जो मंदिर को जाइली भाई से मोर चप्पल हजिगला माने किए नहीं कि पलैले पुराना चप्पल रखिक मोर नुआ चप्पल नहीं पलैले सो सेटा गोटे मो गोटे बैड न्यूज ही कहबी आउ गोटे सीख भी मिला कहीं आपण मैंने जो जदि भी जाऊँगी ताले चप्पल निज गाड़ी रखी देकी जिवे नहले अन्यथा किए चोरी कर नहीं पड़े।